بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنعمل مع بعض ايه كباب حله. طبعا او اللحمه باللحمه، اساسها اللحمه يعني. شوفوا مقطعه اللحمه قطع عامله ازاي، لا كبيره ولا صغيره اهو زي ما انتم شايفين كده. مع بعض معانا جزر مبشور بالشكل ده بشراه، ونفس الحكايه البصل والطماطم قطع كده، ومعايا معلقتين 2 صلصه، ومعايا البهارات بتاع اللحمه اللي هي اهي بهارات اهي، معايا بهارات اللحمه، ومعايا شطه، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا مكعب شوربه، ومعايا طبعا ايه الملح ودوت هريسه فلفل اخضر وهريسه فلفل احمر اهو بالشكل ده كده. تعالوا معانا بقى مع بعضنا ايه هنشوف هنعمل ايه. حطيت الحله اهي على البوتاجاز، فيها ماده دهنيه، فيها زيت، فيها سمنه، اللي انت حابه تحطيه حطيه. هتنزل مع بعض بيها، هننزل مع بعض باللحمه اهو. زي ما انتم شايفين كده، تاخد الصدمه بتاع الايه بتاع الزيت كده، تاخد معايا كده الصدمه اهو. نقلبها، شوفوا الشكل بتاعها بيتغير ازاي. ايوه بصوا حبايبي اهي، بصوا تتلون بس كده، وبعد كده انزل بكل المقادير اللي عندي والحاجات اللي انا عاملاها الجميله دي اهي. بفضل اقلب في اللحمه كده عشان كلها تبقى لون واحد اهو. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، اللحمه خدت اللون اللي انا عايزاها اهو. اللحمه خدت كل اللون اللي انا عايزاه اهو الشكل الجميل ده. بروح عامله ايه بقى، بروح حاطه كبه البصل اهو الشكل ده كده، كبه البصل عليه بصوا، وافضل اقلب كده شوف لحد ما البصل يضيع فيها كده. تاكلوا احسن كباب حله. بصوا تغيير ناس مره مسلوقه ومره متحمره، تغيير. وطبعا كباب الحله انا بحب اعمل جنبه الرز ابيض زي ما انتم شايفين كده مع بعضنا اهو. لسه ما حطيتش لا ملح ولا التوابل ولا اي حاجه، ما حطيتش حاجه لسه. بفضل اقلب كده انزل كده بالشكل ده حبه. وبعد كده انزل بالجزر. تبلت البصل زي ما انتم شايفين، عملت تتبل كده مع اللحمه شويه بسيطه، حاجه بسيطه يعني. وبعد كده اروح منزله الجزر زي ما انتم شايفين كده، وافضل اقلب اهو. شوفوا يا جماعه شكل والخضروات دي كلها والحاجات اللي انا بحطها دي كلها مفيده. وبعد كده هنزل بالهريسه الخضراء دي والحمراء اهو مع بعضهم كده برده كده بالشكل ده كده، واقلب كده شكل ما اقولكوش يعني، وان شاء الله باذن الله طعم. وبعد كده بقى يا جماعه الطماطم دي اخر حاجه الطماطم
انزل بقى بالبهارات الجميله بتاعتنا اللي هي الشطه والفلفل الاسمر وبهارات اللحمه. ايوه كده، افضل اقلب كده. زي ما انتم شايفين كده بفضل اقلب في اللحمه كده، وما بقولكوش والله شكلها وطعم ان شاء الله جميل جدا جدا وهيعجبكم لو جربوها بس. اهو اهو. بعدين احط حبه الملح اللي احنا اتفقنا عليهم. اهو ملح. طماطم يا جماعه، اخر حاجه اخر حاجه هحطها الطماطم. بفضل اقلب. الصوص بتاعها اللي بينزل ده جميل. بفضل اقلب اهو. اهو. بعد كده هجيب معلقتين الصلصه. شوف شكشكت ازاي في ايدي وانا بص. معلقتين الصلصه اهو. معلقتين الصلصه حطيتهم اهو واقلب. افضل اقلب كده. زي ما انتم شايفين الشكل كده. بعد كده هجيب الطماطم اخيرا، يعني الطماطم اهي المكعبات اهي، مكعبات الطماطم اللي انا عاملاها. واسيبها بقى واغطي عليها على نار هاديه واسيبها تستوي ونبقى نشوفها مع بعض. عايزه ميه هنحط لها كوبايه ميه مغليه، ما عايزتش هي هتجيب اللي فيها وهتبقى حلوه ان شاء الله. هرجع لكم تاني ونشوف مع بعض الايه كباب الحله. هنعمل بقى الرز الابيض جنبهم واحنا شغالين كده. هنعمل الرز الابيض مع بعضنا. زيت ايدي شويه كده. نزلت بالرز اهو زي ما انتم شايفين. في ناس بتحط الميه تقلب وبعد كده بيحط الرز. في ناس بتحط الميه تقلب وبعد كده بيحط الرز. انا لا، يعني كل واحد بقى وطريقته. انا لا، انا بحط الرز، بحب اعمله زي الرز العادي بالظبط، واحط ملحه عادي. الرز الابيض بتاعي بعمله كده. لما ينشف في ايدي كده واحس انه نشف بحط مكعب شوربه. بعد كده بقى ايه بزيده بالميه وخلاص. رز عادي جدا بس بيبقى والله طعمه حلو قوي. انما انا بعمله كده بزود الميه براحتي بقى. اصل رز عادي بزود الميه بتاعتي براحتي. انما لما يكون الرز الميه الاول بقول يا ترى الميه كتيره يا ترى الميه بسيطه. زي ما انتم شايفين كده اهو. نقلبه كويس قوي. واللحمه على البوتاجاز. اقلب اهو زي ما انتم شايفين كده بينشف معايا اهو. ونزود مع بعض الميه بتاعت الرز اهو.
ونشوف مع بعض اللحمه. اللحمه مش عايزه ميه، مش عايزه اي حاجه. الصوص بتاعها فيها وميتها فيها، كل حاجه فيها جميله جميله جدا. مش عايزه اي حاجه. على ما الرز يستوي هيكون هي استوت. تعالوا مع بعض نشوف الرز. الرز استوى اهو، جميل جدا اهو، استوى تمام. الرز استوى. مع بعض نشوف اللحمه. اللحمه اهي وبرده استوت. نغرف مع بعضنا حاجتنا بقى زي ما انتم شايفين كده. اديني خلصت اهو اهو. ادي الرز الابيض اللي انا عملته النهارده معاكم، وادي اللحمه اللي هي كباب الحله زي ما انتم شايفين كده. جربوها مش هتندموا، طعم وشكل وكل حاجه وريحه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. على فكره انا اول مره اعمل فيديو واول مره اصور، ويا رب يكون نال اعجابكم وتكونوا مبسوطين منه ويكون عجبتكم. وان عجبكم الفيديو بتاعي اشتركوا في القناه وما تنسوش تعملوا لي لايك. السلام عليكم.